Paia ta se fatasi mai mau I le tusi o karatia. Mua karatia fai upo se fulu se whangata mai I le se fulu marwha. O le a o whaitawina. O te whanini nei ea I tangata po o le atua. O te sa ini ea ina I o whawhiawhia I tangata. A wā a whai, ana o whawhiawhia pēr I tangata. Ua, po ua le whai au, ma au auna ke riso. Le au soe, o te whaino atu ia te otu. E lese talalelei wha le tangata sa tala ina atu e au. A wā e le I maua lea e au, mai li tangata. E le ia o ina I fo ia. Ua na o le whaalinga a Yesu Keriso na o mawai. A wā ua o tau whaalongo I la unga mio ana mua ina ua o I le lotu a iutaia. Sa umatua sa ua lava I le kāresia le atua. Ma whati ngā ma whatau ngā I ai. E siri foi lo walu I mata upu wha iutaia. I nisi to tele o lo nuu na mātou tupulanga whaatasi. I lo matua nau I au upu tuu a o tama. Ia o le tātou tusi whaitau nā le nei tai au. Kuset karatia. O te whitana no ia o le nei tai au se mata upu whapea. Fua mai dunga le tusi whaitau le nei tai au. Tumau I le Talalelei. Remain in the gospel. O le ale Talalelei. He mai Paulo. A wae le I maua lea e au mai le tangata. A o wheranga maua mai e Paulo. Whaalinga a Yesu Keriso. Me ngā sa maua mai e Paulo le Talalelei lea. O le whaalinga a Yesu Keriso. Le karangoani ngā nuenga whiu. Iwa, I longa, whai upo e rima. Ngā lenga whaari ai. E le se upulanga mai skangaka le karango mai Paulo. O le whaalinga. Longa e sen mea ngā o ia Paulo I o le whaalinga. Pero ka la Paulo whe mai. I le upu, o le Talalelei ngā mau e karakia. E ngā waku ia Paulo. Ngā wao e Paulo. O ngā rea, au Paulo. O le whaalinga mai a Yesu. Lea, mau e Paulo Talalelei. O ke mga o lai, e whia, tau le nei tai au. Remain in the gospel regarding what we went through. Ia, kuku mau ka kou le Talalelei. Po le an langa le suinga o leo langa. Kuku mau ka kou Talalelei. E iei kusi. E kusi e kanaka. E mawhai o masui. Mo se whakake inga lo kala o. A makara ngā ruenga. Ia, mako rua marwhai whiau. Ia, a whai mai se, nā marwhai whiau I o ngosau lea, ka ri aku le whawhakai ale loko. O mea iau ke kikido ai e kaunga urole, whaadpenga le whai whiau. O le lupe whaalele ale, samaka. E konu lau kusi, whaadpenga. O ke whanganga o mara konu lea. O la winga la lau kala. E ese uma, a lau ke whaonga inga. E le pei lau, mene karango mai Paulo. Kasia. E le mawhainga sui. Le Talalelei le mai Paulo. E le mawhainga kolu pe whaang kuskusinga si. Anga le whaalinga nga mai lea.
a mai e le kua. A ki kiro le leila i le alunga o le. Ia, mo se whakaika ingo rau. Ulonga o le luang. Ia, makanga ngā o risikusi. A sau risikusi fe mai. A fio mai le whawharu sori i marangafa. Se vai. Ia, a kauria uma. A makai, a kauria uma rwharu. A ki le whainga whaiwa pengare. Kala lei o reri. Sui sui oe. E ke alua o rare mere wha mere mere. Remain ai foi oi ko kongo le mene. Te kala lili. Me ngā leka ua mai e pauroi. Peng whai mai ei. Lua Timoteo, mata upu, tolu suono su fitu. O le tusi pa ia atoa, e a mai lea nganga o le atua. O ia mai ei le mele. A mai lea nganga o le aku. Ele i mai ese mea ngā kusi ese kanga. Mea la ngā o le fisili. O le hana walau inga o loku. Ngā walau inga o loku se mea ngā kusi ese kanga. Le hana walau inga o loku. Le kake me whare loku. Le hana walau inga o loku le kake. Pe ese ko ngā loku. A le hana walau inga o loku. A leo kako longi. O le kala le lei de Marcus pai. Ngā mai lea nganga o le atua. I la lea ngā i ele kai aungi. Remain in that gospel. Angar wala winga luku. O le whai mai i mata i o fio. Ese se lor wala. Mata i o lusfur valu. Whai upa su valu lusfur. Mai ua wharatara tatu Yesu. Ia te ila tau ma whetara iatu. Ua tu ina mai ia te au le pure au au i le langi ma le lalolangi. O lea, i o atu, e whainu uma lamba ma soo. Ma papatisa, it's a name. No, o whanong so e. It's a great commission the mele. La unga fwt fe au last year. O le whanau inga ngalo. A lana mena ko ke o kala. Le fa mai, lana mena o e awa. Angora vaenga runga duor mena ka mai. Ia o tou a atu foi. Ia te ila tou i mea uma. Na tou poloa i atu iai. Ma ia o tou manatua. O le mena o ora. O le kuspa ia. O le kala lelei. O le walau inga langa o kako. Ka keo ia. Pai ngu umai. E a wa oi mea fai e su faari a Paulo. Pasi mea kako whau wau ngā. Remain in that Galilee. No whai aku. E kere system. Levo whinga o whinga ruenga. Ka ngā ruenga mā ro, ngā ruenga sis. So se mea kia rue e ara system whai e. E o whiko ngongo. E system mamakai. E kere rako kono gu, e rako e whiasifia. E whase ea kaulera. Ala foi nesse uma macai. E quero com me que o sistema lá. O loco foi. E foi no sistema. Le ka ko so kala ko. Le system e remain nele ka ka. Angora loco. E foi no me ka o sistema. Ele sistema me deve que falo o FM. Ya, kai fo. Preskengi. Que ocupe. Ia, esse foi lá para acabar bem agora, mas ia, mas o sistema lá de família Paulo, o farinha mais isso. E que ela não, o carro mais fully do sistema, a recuo de merda, le o inga o le cala de lei, ango I de como fai ele lo, a o pe o maquele I de curanga, o mai vive se ai, não vai. Ai ko I de kala le. Le anga I merka la Paulo I. Leva me Paulo. O te whavivi nei ea I tangata po o le atua. O te sa idi ea ina I o whawhia tangata.
Awa a whai o te whawhiawhia pēa I tangata. Po o ore whai au mau au na Kristo. A whai no ki whawhiawhia ngiranka. Ia. Ora karinga. Ele o era o ngareri. Anga foi ora gospel. Ora menga le manga o. Le tua e tala. Le fe me ele commission e kako wo. Ele ise simba. Ele ise se fala un lo. Ora menga la kako e fa. Ora me foi nga fa ko fa ni tausa. Oh. Tal te kalali. Remain in. Ona remain e kar mo I paulo ia nga. E ora fa upu su kolu sufa. Wa kar mo mai paulo o lang kwai. A faila le I paulo lang kwai. Ya le wo pa wa le me la. Le fo wo fa I la. Sau a mana makanga bisno ako. Ah. Sa or kala pasta I mengi. Kalo ki prepare. You never follow your out. Leo ko ki do ko la lo van mu la ngala. I miss the mere nga ko ngu fa kalanga la ki o men fa. Ah, ya le si ko ro mai men. Wala ki do fa ya. Lo nga va ve umbangi fa. So. Le ai mas ben fa. Armena. Le nga nga do. Ora mele finga mai poroi. E ole Talalelei. Monga mawainga. Ele ia vaku inga iskangaka. E pe ala makanga kusi. Pe ala makanga kusi. O Paulo na apostolo. Ele mai tangata. Ele tofia fo ese tangata. A o Yesu ke wiso. Pala unga mapo. Ola la ku me Paulo idime. Ele ola ka balawin. Ah. O Yesu ke wiso. Ele ia menganga. Aisha, ang olela kali ifsil suka si sulua, ifsili les ful. Or kali ngar ifsili les ful mai. Le au soe o te failo atu ya te oto. Me momua e le se Talalelei fa le tangata sa tala ina atu ea. Me momua nga. Ah. E le se Talalelei ya skaka lenga ora ku kala ya ngaka tia. Ele se mako ingu nga ava fa ba ke ora ku ya. Ako e karesio. Ele fa pengo mo me wala fa pe ye ka fa de loku yo. Ya lu. Ne. O le fa me poloi. Ele se Talalelei fa tangata. Sa tala ina tu ya. Lua. Awa ele I mo le ya. Mai le tangata. Na kele mo wanga mel Talalelei le skanga. E nei fa pengano lo asa si sa fa ya bolo sa ya. Se le mu se la fi bolo Talalelei. A pa ya lo afi. Ya. Longa lua ngal be. A pengo fa ya. O le ku lo. Le kako ku ma wo ku. O le Talalelei. Longa a fai o le valawinga o le loko o le Talalelei. We have everything that has to do with church. It depends on the gospel. E kalivo. O sau le loko fai loa mai e. Ta e le karesia mane. To ina ia e. Tasi nei o tangata kona tribo. Ma ngai e whaalongolongo. Ia fionga le. Iona ia foi manatu ma le talinga o nefsili. Lo malo no ia John Makafa. O le tangata lea e. So se fisilia e vaku. E mai kuspa ia kari mai. Ngā ke whaanga upu. E kari mai el fisiki. E whapenga. O te whiwhia lau te whalonga. Angai kere kaka o le fisiri. Kare kuma. Aisea. O ngā le loku. E whai le kuspa ia. E le whai ale maala malama o kangaka. Le poko aka mai o kangaka le ai. Le whangai paulo o le whaalinga. Penga le iro e paulo sambia. Whaalia e su mamna mau paulo le bela. Me ngā esa ia paulo le bela e. Le maala malama o paulo le Talalelei.
Le mamna mala le Paulo. E falasai o Paulo. E pako Paulo kura fo. Ko uma. I say, remain in the gospel. Le faalinga le nganga ave a Paulo. Le alanga ngo foi Paulo kalali. Ia msalo ka ko ua. O isia se pa fe uru. Ke o ke mlo ia. Na mawalo Paulo kalali. Na me te ko falasai. Le koe aveanga ia makaikai o sikauranga. Le koe sawa Paulo le karisi. E ai ngā le whai upu. Le ngā ruenga. Kusio ngā ruenga. Ngā e whaamakara, ngā ruenga lusu rongo. Iwa sukasi. Mai o au fo I lava sa o matua. Sa o matu mana tua e tatau ona o whaia mea uma lava o te mawhaia. E te atu ai I le suafo o Iesu de Nazareta. I le sa whapea ona o whaia I Jerusalema. Na o maua le pule mai o si taulanga sili. Ona o tā fia lea o le au pa ia e to at tele I le fale pui pui ma fasioti a lātou ma sa o loto I ai na o whaasalaina so fo I lātou isu na ko umalava o le kūlanga le ngai po o le maua lunga le me ngau ia o onga ma le power ma le authority a Paulo kwa I kuua I ngaua le whape iei ka kou mau ile Talalelei. A el wese mai lo langa koi. Ile Talalelei. Mau la nga. Awara koe a mai ar system la. Awara koe a mai anga mele le. Systems fo nga le. E override tai ke Talalelei yo le. We have to stand firm, especially leaders and everyone of the church, for the gospel of God. Pe ai mea o le loto. O le tūlanga lenga iei le, maua lunga. Ma le tangata sa iei po. Fasiotu ina tangata o ngā luenga Iesu. Ngā ki kawhia lau pa ia. Pule awa o aipo. Ai inga ua. Whaal. Te whaalinga ia po. Leo wa Iesu inga. Ka koula. Ngang whaola. Ai li ropura me whai. Ngar whaola ia. Whewhero ea lai. O lai lo lang kuai. Te whiu e whekwa lai o lai lo lang kuai. O le kau kutu ia le mafu angar suingo Paulo. Sui mai e kulanga le sau I onga rea. Talalelei. Alale ungar Talalelei. Le whai commission le lotu. O e tala iatu. E whape ngana te ngā ungar kai auli. Ka kou re karisia. Ia ka kou firm le Talalelei. Ia ka kou o e kala iaku le Talalelei. Auangi koe mawhawhausisi. I meo ngi laula. Tu lolo nutu maleafi. E anu mamanu. Pūlo le uma. Ai anu mamanu le I le kanu meni meni. Afa alo mamanu e umai. Afa I o le sifi o le sa o le aingo rea. Pūlo le kua wala au le koe au. Umai. Ke le anu malau sifi ngala. Me ngā remain the gospel, remain the Talalelei. Asea, kia o le whawawau. Ia e waku paulo ia, lo ia, whalasai o, se vai kofi. Ia ngai loa e paulo me lai. Si de leo soi, le lei ka mai arua e le kofi fo ima. Ia le waku le ngakai. Ia o ngakako mafu. Anga o le kako I kukongo le loku, le kako me le loku, o le malau ingo kako. O sauang I loko whapia. O ke lewa aira lo wakari o tani hui.
Ia, o pingi ko le mone. Aku tanya, e lua ka vale ngai numar ka ko fali. Ingi ke wo loko fa me were sa loko ni ska vale. Ia fa fa kai do so kari. Lunga nang fa nga mi ka vale duang. Di ia le di. Fa pengalo no. E fa pengale me le. Ngau mai paulo i karki. E se fo kulang o le mele o le tifende paulo nang kalali. A o le kikilo fo nga le sispector me. Le swing o paulo. Wa sui paulo o le kalali. E fia nga ka le sui ala o kalali. Ku mau le fiula vale ala fiula vale. O la fa ka la fiula vale. La lu du ka ka. Au fa anga ka ki kilo I me kupu o le kuspa ia o le onga le olok pe o le mele kupu ia pu e le kai koi mai I mo e fai upu su kolu ma sufa ai ki kilo la su lima o fofanga le ko o mo fai ma fili a paulo ele so fu mai paulo le do ele anga ngo le a ele vala a war ko fin ka ko nga ma ko le pule o le ko mi Kake, malolosi, mo malosi, ano kapia sol, so waka vai vaso, waka de malosi, waka kausela vaksa valis, waka lo waka de ko malosi, lo nga yar ke mi ko ke vai vai, ai ka ko lole, ka ko pia mai le tua, manga le ai, e le ma fai fai. Mau mersungat fa fenga ngon mol ka kuia anguia lo mala ka ku fa moi de tu ya ai ali vai lilo sui fu ma uta ta solo mai au de lei oi ya ngan wale le siku fa fenga manga ka ma mai lo tatu fa moi de tu ile ngadu ina ni ta fa tupo le tu ngan tatu total mo ngi nganga o le ngan au wale ngan o inga ngan ole pe au na le nei ta le swing o le ka de sia wa sui wa fa longo la o se a o le ku mau le upu le ala fa mei paulo ka le vo ka ko ki kilo le swing o paulo ma le ngau o fa do mai e o lama ka kia sa ye longo asa ku ai alu fa le finga ngalo le ia wa makafoni ka usaka ka ko sidi fo ka ko ya ka ko po ame ala fai fo ka usaka le lok pe la ka ko wo kala pe yo makai yo suva fi do vanu suva lu dos fu fai mu ia pe be fo ile ko ki kil fai ni training how we disciple. If I'm aita to se payaso. Aku wo ku fale. Tala ya tu le Talalelei ore. But the main thing, you have to remain in the gospel. Because there is a lot of systems. It can be ngi lol. Nga luenga o ye system. O ahainga o hela ko system. Ye le lokula a kako mai kako fakasima vide o le system e sidin ka o le afionga pa ia le ku ia kako mala male ango ile fai ele o ile fau ele ele me fai le loku o kako ma kako muli ka i pole ale upo le ya o inga i kako
ia auane nga i dunga. Ka ku fa malolosi. Ka ku kakalo i letu. Uakur ka ku fa mui. Ia ngalue mai le nganga. E fa ku mauinga ka ku. I longa hawhionga ola. Anga e hanu olua ka ko vai vai. Me mongi ane. E leifo se malosi a ka ku kwa kiku maui. Nunga e au ka ku kakaro. Le ngalue me le nganga le ku. Fa ku mauinga ka ku. A wala nga hawhionga ola. E mana mana mai fu. Mahanu le leia. Kako e kalesi. Whabae e whinga halo le ni. Pau manuia le tua i lolo tole nei taia. Tusa mula na whiongola. Amen.